Hello everyone, làm सोगानी चैनल गाना सबनाए। हेलो एवरीवन, सबको मेरा चैनल में स्वागत है। मैं एक गाना गाऊंगा। गाने का मीनिंग है यीशु मसीह आने वाला है और ज़्यादा वक्त नहीं होगा। यीशु मसीह आने की वक्त आ रही है हमारे नज़दीक की तरफ, और थोड़ा थोड़ा करके ये गाने का मीनिंग है ऐसा। मैं गाऊंगा भी bayarok ang tamurusap nai. O mo lepay na ni nai ka sing sar ni khak sang mapay ruru. O mo lepay na ni nai ka sing sar ni khak sang mapay ruru. Ajorale sampai paika, ajorale sampai paika. Jisu painani sale, Jisu painani sale. Mo lepay na ni nai ka sing sar ni khak sang mapay ruru. Mo ko limuk tuy hudi tako kap mani thaksi tibuko. Kap na ni kuruy, mok na ni kuruy. Kap na ni kuruy, mok na ni kuruy. Atong thale chung manay, atong thale chung manay. O mo lepay na ni nai ka sing sar ni khak sang mapay ruru. O mo lepay na ni nai ka sing sar ni tong thok mapay ruru. Ajorale sampai paika, ajorale sampai paika. Jisu painani sale, Jisu painani sale. Tong thok sa thok ma o sing sar le. Mê bác nó có mồ rồi thang nai. Tông thok sa thok mà ở sưng sar lê. Mê bác nó có mồ rồi thang nai. Kha bài na kuruy, mok na ni kuruy. Kha bài na kuruy, mok na ni kuruy. Jisu ni kuri wale, Jisu ni kuri wale. O mo lepay na ni nai ka sing sar ni tok thok mapay ruru. Ajorale sampai paika, ajorale sampai paika. Jisu painani sale. Like ridi, subscribe ridi, asuk no hambai.